منظور شماست با مهمترین خبر و گزارش‌های هفته برنامه اطلاعاتی جنبسته اخباری هفته. سلام بینندگان عزیز، در استودیو با شما فاروق عثمانوف. امروز در برنامه دوره ولایتی آزمونی این فروغ معرفت برگزار گردید. پخت شکفته انتظار چیدن است. کتاب تاجیکان به شهر خوجند هم رسید. میدانچه نوی ورزشی برای کودکان افتتاح گردید. برگزاری بازی‌های دوره 21 چمپیونات تاجیکستان اوید به فوتبال معلوم گردید. $1 آمریکایی برابر به 11 سومانی و 31 درم. 1 یورو برابر به 13 سومانی و 27 درم. 10 روبل روسی باشد برابر به 1 سومانی و 54 درم. نرخ میانه محصولات نیازی اولیه مردم برابر به امروز: 1 کیلوگرم گوشت 60-65 سومانی، 1 کیلوگرم برنج 11-13 سومانی، 1 لیتر روغن 25-26 سومانی، 1 کیلوگرم کارتوشکا 3-39 سومانی، 1 کیلوگرم پیاز 2.5 سومانی و 1 کیلوگرم سبزی باشد 2.5-3 سومانی ارزش دارد. دوره ولایتی آزمونی جمهوری این فروغ معرفت در مکتب پرزیدنتی برای خوانندگان بالایقد در شهر بوستان برگزار شد. در دوره ولایتی این آزمون همگی نزدیک 900 نفر اشتراک کردند که همه آنها از روی 7 بخش دوام 3 روز بین هم قوا آزمایی خواهند کرد. گزارش اولی برنامه از تلویزیون آزیا در این خصوص آماده شده است. Алайёр Отаназаров дар курси 4-уми факултаи инноватсия ва телекоммуникатсияи донишгоҳи давлатии ҳуқуқбизнес ва сиёсати Тоҷикистон таҳсил мекунад. Ин донишҷӯ низ дар радифи дигар иштирокчиён дар давраи вилоятии озмуни ҷумҳуриявии илм фурӯғи маърифат иштирок мекунад. Лоиҳае ки имрӯз барои ин озмун бо кӯмаки устодонаш омода кардааст, принтери планшетӣ ном дорад, ки он асосан барои чоп кардани тӯҳфаҳо истифода карда мешавад. این پرینتر اساساً برای چاپ نمودن تحفه‌ها، برای چاپ محصولات کالیگرافی، اکریلیک، PVX، فنر، بریدن درخت، شیشه، متال، یک چند نمود چاپ کردن میتوانیم. برای تهیه کردن این لایحه ما دوینی مخ را در بر گرفت و آماده کردیم با روی صادری و خوجامپور. дар радифи дигар озмунҳои ҷумҳуриявии соли равон бори нахуст озмуни ҷумҳуриявии илм фурӯғи маърифат баргузор гардид. субҳи имрӯз даври вилоятии ин озмун дар мактаби президентӣ барои хонандагони болоёқати шаҳри Бӯстон доир шуд. бино ба итлои муовини раиси вилоятӣ Суғ Зайнура Азимӣ, дар даври аввали ин озмун ки дар муассисаҳои таълимии шаҳру навоҳии вилоят, ҷамоату шаҳраку деҳот ва даври дуюм дар сатҳи шаҳру ноҳияҳо баргузор гардид, дар умум 82199 нафар аз ҷумла 74871 нафар хонанда, 6231 нафар донишҷӯ, магистрант, ходимони илмӣ ва 1181 нафар омӯзгорон иштирок карданд. аз ин шумора ба даври вилоятӣ бошад ҳамагӣ 878 нафар роҳ ёфтанд, ки аз ин шумора 574 нафарашон хонандагони мактабҳои миёна мебошанд. боиси фараҳмандист ки бо мақсади амалисозии бисолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф барои солҳои 2020-2040 ва ҷиҳати рушди тафаккури техникӣ ва се намудани ҷаҳонбинии илмӣ, дастрасӣ пайдо намудан ба техникаву технология, тавзеаи ихтироъкорӣ ва навоварӣ, пайваста илм бо истеҳсолот, ҷалби бештари хонандагону донишҷӯён ва дигар қиштҳои ҷомеа ба омӯзиши фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ, инчунин дарёфти истеъдодҳои нав дар ин самт бо пешниҳоди бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон озмуни ҷумҳуриявии ин фурӯғи маърифат баргузор карда мешавад.
اطلاع داده شد که اشتراکچیان آزمون جمهوری علم فروغی معرفت در بخش‌های متماتیک، فیزیک، شیمی، بیولوژی، گئوگرافی، تکنولوژی اطلاعاتی و اختراعکاری بین هم قواسنجی خواهند کرد. همچنین برای شفاف گذاشتن این آزمون با نفوذ هیئت حکامان از اکادمی ملی علم‌های جمهوری تاجیکستان نیز دعوت شدند که به دانش اشتراکچیان بهاگذاری خواهند کرد. رضای بهرامزاد نماینده از اکادمی ملی علم‌های جمهوری تاجیکستان ضرورت برگزاری این آزمون را چنین بیان داشت: برای چی ضرورتی گذرانیدن همین آزمون به وجود آمد؟ وقتی که حکومت جمهوری تاجیکستان همون حجت سپاری مرکزی ملی تستی را تحلیل کردند و پرزیدنت محترم کشور هم در چند برآمدشان قید نمودند، آنهایی که به کلاسترهای فنهای دقیق و طبیعت شناسی حجت میسپارند خیلی کم هستند و بعضی اختصاصهای بودند که پر نمیشوند و باید یگان چاره قبول کرده میشد که صف طلبگاران فنهای دقیق و طبیعت شناسی زیاد کرده شود. یکی از این قدم‌های مهم این اعلان نمودن 20 ساله آموزش و رشد فنهای دقیق و طبیعت شناسی و ریاضی در ساحه علم و معارف و زینه قدم دوم این تشکیل و گذرانیدن آزمون جمهوری علم فروغ معرفت بین خوانندگان مکتب‌های میانه، بین دانشجویان و نماینده های کسب و کاری گوناگون می باشد. اکنون درباره روش گذشتن آزمون، برای گذراندن آزمون ما در برابر نظامنامه باز تفسیر نظامنامه را هم آماده کرده بودیم. در شکل کتابچه چاپ شده بود و شکل الکترونی آن را ما علاقه ماه مارت و اپریل در سامانه های اکادمی ملی علم های تاجیکستان، در سامانه اینستیتوت های اکادمی ملی علم های تاجیکستان، یعنی وابسته به ساحه گذاشته بودیم. قید گردید که موافق نظامنامه هر یک نامیناسیا 5 نفر غالب، یعنی به یک نفر جای یکم و 2 نفری جای دوم سوم داده می شود که آنها به دوره جمهوری رخصت می گیرند و اون نفرانی که در دوره جمهوری سزاوار جایهای یکم، دوم و سوم می گردند در برابر گرفتن مبلغ‌های کلانی پولی بازخوانندگان امکان دارند پس از ختم مکتب میانه و دلخواه دانشگاه و اختصاصی که پیشه کردند و دوره بودجوی به سپاریدن امتحان داخل خواهند شد. همچنین برای آموزگاران مکتب‌ها که خوانندگانشان به این آزمون شدن مکافات پولی و به والدینشان افتخارنامه و جایزه اکادمی ملی علم‌های جمهوری تاجیکستان داده می شود. لازم به یادآوری است که دوره ولایتی آزمون جمهوری علم فروغ معرفت تا سنه 24 سپتامبر ادامه خواهد کرد. گزارش منیسه عطایی‌و، روشن طاهیرов. در ولایت سوخت شروع از 13 سپتامبر موسم چینش اولی پخته آغاز شده است. امسال در میدان 52782 گکتار پخته کشت کرده شده است که از این مقدار کشتی پخته باید طبق دورنما 133838 تانه طلای سفید جمع‌آوری کرده شود. گزارش از میدان پخته‌زاری بریگاد 4 جماعت دهاتی یاوه ناحیه باباجان غفورов آماده شده است. توجه نمایید به گزارش همکسبانمون که از تلویزیون SM1 دسترسی ما کرده است. Санаобар Қаҳоровӣ 63 сола беш аз 40 сол мешавад ки ба пахтачинӣ машғул аст. Ин зан ҳамасола дар мавсими аввали пахта ҳамчун чинакчии пешсаф ба пахтачинӣ мебарояд. Холаи Санаобар ҳамрӯза ҳамроҳи ду келинаш дар бригадаи 4 участкии кооперативи тиҷоратӣ ба номи Ҷаббор Расулови ҷамоати деҳоти ёваи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ба чиниши тиллои сафед машғул аст. Ҳамарӯза бо ду келинаш дар умум беш аз 250 кило пахта мечинад. Ҳарчанд нафақахӯр бошад, ҳам дар хона бекор нишаста наметавонад و برای کلین‌هایش که اعضای خواجگی هستند به پخته‌چینی یاری می‌دهد. از ساعت 8 سر می‌کنیم تا 12 پخته می‌چینیم. سانی ابیت می‌بروییم. ابیت کره با سانی پخته می‌درویم. ما 3 کس حاضر 2 کلینام کری می‌چینم. کلینام اعضا من وقتی پخته برونده سزون به یاردم می‌تیم هرچی یاردم نیوره هم اینست به میخونن هرچی نیوره هم به یاردم گفته یاردم میتیم کجا. امسال حاصل پخته در مقایسه به سال گذشته خوب است میگوید خاله سناوبر. سرداران خواجگی برای 1 کیلو پخته چیده شده 80 درم پرداخت میکنند و اعضایان خواجگی نیز از این نرخگذاری مسئولین قناعتمند هستند، زیرا نرخ امسالی پخته نسبتی سال گذشته 20 درم گران است. قهرمان گزارش ما سناوبر قهارو میگوید دوامی 5 روز یک مرتبه مبلغ پخته چیده اشان را میگیرند. خوراک نصف روزی از حساب خودمان
زمان، اما سرداران خواجگی با چای گرم سری وقت تامین میکنند، میگوید خاله صنوبر. همه روز پول گرفتیم. معلم پگروز کردی همه و پولمو دادم. 5 روز به یک پول میتیم. حاضر اکنون ما 13 مانده سرکرگی بودیم. 7 روز یک تکره دادن. ایسی نشد 5 روز به یک 5 روز به یک پول میتیم. روزی 6 اوجه ما پولمو میگیریم. موسم پختچینی در ولایت سوخت از جمله ناحیه باباجان غفروف شروع از سنه 13 سپتامبر آغاز شده است. حالا در میدان پختزاری بریگاد 4 اوچسکی کپراتیو تجارتی به نام جبار سلف جماعت دهاتی یاوه ناحیه باباجان غفروف بیش از 80 نفر زنهای خواهشمند جماعت و اعضایان خواجگی به پختچینی جلب کرده شدند. حسابچی بریگاد 4 نسیم جان رستموف میگوید امسال در عموم در میدان بیش از 60 گکتار پنبه‌دانه کشت کرده شده است. حالا چینش اولی پخته در میدانی بیش از 10 گکتار به اتمام رسیده است. مسئولین گفتند که از آغاز موسم پختچینی الکی بیش از 40 تن پخته جمع آوری کرده شده به خرمن دولت سپاریده شده است. پختچینا از ساعت 8 تا ساعت 5 پخته میچینن تا بیگاه. همه روزه نسبت سال گذشته امسال حاضر به حاصل بهتر. با 1 کیلوگرم پخته چیده شده 80 درم سگذار کرانسی. بنا به گفته حسابچی بریگاد 4 نسیم جان رستموف پخته را ماه اپریل کش کردند تا شکفتنی حاصل به میدان پختزار 8 مراتبه آب و 3 مراتبه آذوقه دادند. از همین سبب حاصل امسالی پخته در میدان پختزار جماعتی دهاتی یاوه ناحیه باباجان غفروف خیلی خوب است. آمینه بابایی و یک چینکچی پیشسفی دیگر این خواجگی حاصل خوبی پخته را به تخمی با صفت وابسته کرد و میگوید در چینش اول پخته خیلی خوب شکفته است و حالا پخته چینان هم با هوس پخته چیده ایستادند. حاصل پخته ما امسال نقص به حد نقص سرت نقص داشت من دیسادید به حد پخته کلان کلانه نبینید خوش رخ تگی همه هوسش نبینید چیگی توش پر بسیار تخمشان نقص بود است به حد نقص حاصل داد همه ما خرسامن همه برامده چین داشتیم ها اکنون یکم چینش ما همین روز 7 روز ایسی چین داشتیم امروز 8 روز نقص اکنون. از سرایاستی کشاورزی ولایت سوخت به ما اطلاع دادند که امسال در میدان 52782 گکتار پخته کشت کرده شده است. طبق معلومات آماری در ولایت تا امروز 13943 تن طلای سفید جمع آوری و به کارخانه کارکرد سپرده شده است. امروزها در همه خواجگی های دهقانی چینش اولی پخته با مرام ادامه دارد. دورنمای امسال 133838 تن مقرر شده است. بنا به اطلاع مسئولین تا امروز الکی 10.4% نقشه دورنما در ولایت سوخت اجرا شده است. گزارش فرزانه شمسی و نعیم جان ایوبوف. بیش از 43,000 نسخه کتابی تاجیکانی علامه بابجان غفروف به شهر خوجند وارد گردید. نسخه اولی آن به سابقه‌داران مهنت و شهروندان فخری شهر خوجند سپرده شد. باید گفت که کتاب تاجیکانی بابجان غفروف با مقصد آموزش تاریخی پرافتخار خلق تاجیک از حساب فاند پرزیدنت جمهوری تاجیکستان چاپ گردیده از نام سرور مملکت همچون تحفه به جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان به هر عائله مملکت می باشد. تلویزیون آزیا در این باره گزارش آماده کرده است. سنه 8 سپتامبر سال روان 43422 نسخه کتاب تاجیکانی بابجان غفروف که همچون شاه اثر و شناسنامه ملتی تاجیک ارزیابی می شود و شهر خوجند وارد گردید. در کاخ سوگدان شهر خوجند نخستین نسخه های تحفه پیشوای ملت کتاب تاجیکان را رکمینه سفرزاده معاون وزیر مالیه جمهوری تاجیکستان به رئیس شهر خوجند فردوس شریفزاده و رئیسان 22 محله های شهر تقسیم نموده از جمله ذکر داشت که این اقدام بی‌نظیر اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان نمونه عالی وطندوستی تربیت نمودن جوانان در روحیه افتخار وطنداری و حفظ مرز و بوم کشور در زمان معاصر می باشد. رئیس شهر خوجند فردوس شریفزاده از نام خود و ساکنان شهر منتداری خویش را به پیشوای ملت بیان داشته قید کرد که شاه اثر تاجیکان اکادمیک بابجان غفروف از بهترین اثرهای تاریخی محسوب می‌یابد، زیرا که در آن نه تنها تاریخ خلق تاجیک بلکه تمام انسانیت انعکاس گردیده است.
академик бобоҷон ғафуров бо таҳияи китоби мазкур миллати тоҷикро аз ҳар гуна бадхоҳон ҳифз намуда аз таърихи бою ғанӣ доштани миллати тоҷик ба ҷаҳониён паём дод. Сипас Фирдавс Шарифзода ба масъулин барои дастрас кардани китоб ба ҳар як оилаи марказии вилоят дастуру супоришо дод. Бояд гуфт ки китоби тоҷикон соли 1972 ба забони русӣ ва баъдан солҳои 1983 ва 1985 ба забони тоҷикӣ тарҷума ва нашр гардида дар илми таърихшиносӣ ватанию хориҷӣ шӯҳрати бузург касб кардааст. имрӯз хушбахтона ин корвони китоб ин ҳадияи беназири пешвои миллат ба шаҳри Хуҷанд ба шаҳри бостонии Хуҷанд расид ки дар ин китоб яке аз шаҳрҳои қадимаи миллати мо муаррифӣ шудааст ва воқеан ҳадияи китоби тоҷикон пайванд ба он дорад ки бояд ин китоб воқеан дар ҳар як хонаводаи миллати мо бошад ба хотири ин ки устод Бозор Собир мегӯяд ки тоқдони хонаи мо ҷои дастурхони мо, тоқдони чашми мо ҷои китоби тоҷикон. воқеан имрӯз тоқдони чашми тамоми хонаводаҳои Тоҷикистон аз маънавиёт аз ин асари безавол лабрез аст. китоби Бобоҷон Ғафуров ин қомуси миллат ном гирифтааст, чунки академик Бобоҷон Ғафуров соли 1972 бо теъдоди 10,000 нусха дар Москав ин китобро ба забони русӣ чоп карда буданд ва баъдан имрӯз 5 маротибаи дигар ин китоб ҳам ба забони тоҷикӣ ва ҳам ба забони русӣ аз нав нашр гардид ки ин қимати баланди арзиши баланди ин китобро нишон медиҳад. аллома бобоҷон ғафуров тавассути ин шоҳасари худ тоҷиконро ба оламиён ба таври комил муаррифӣ намуда дар асоси сарчашмаҳои муътамади илмӣ нақши онҳоро дар рушди тамаддуни башарӣ арзишманд арзёбӣ кардааст. امروز برای ما باعث افتخار است که کتاب تاجیکان باباجان غفورov و تمام ساکنان جمهوری و تمام خانواده ساکنان جمهوری تقدیم کرده می شود. باید گفت که بی سبب نیست که پیشوای ملت در سرسخنی که به این کتاب نوشتند آن را شناسنامه ملت نامیدند که واقعا همین طور هم هست. کتاب مذکور با مردم شریف تاجیکستان از نسل جوان تا نسل کهنسال تاریخ و تمدن گذشته کشور تاجیکان ملت تاجیک را پیش از همه معرفی می نماید. ما مردم شریف تاجیکستان باید کوشش به خرج دهیم که کتاب مذکور را بار دیگر مطالعه نموده از تاریخ و تمدن مردم تاجیک کهن بنیاد خود با خبر گردیم. ҳамзамон рукмина сафарзода муовини вазири молияи ҷумҳурии тоҷикистон ва раиси шаҳри хуҷанд Фирдавс Шарифзода ба манзили якчанд нафар собиқадорон ходимони давлатӣ ва шаҳрвандони фахрии шаҳри хуҷанд ташриф оварда китоби бебаҳо тоҷиконро тақдим намуданд. шаҳрвандони фахрии шаҳри хуҷанд Мукаррама Бузрукова, Юсуф Қурбонов, Бадриддин Ахмедов, собиқадорони соҳаи ҳифзи иҷтимоӣ Исрофил Бобомаликов ва дигарон ин тӯҳфаи пешвои миллатро ҳамчун беҳтарин армуғони фарҳангӣ дар ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон барои худ ва аҳли хонаводаашон қабул намуданд. ман миннатдор ҳастам ки ҷаноби олӣ пешвои муаззами миллат ман хел як сабақи калон гирифтам ки ҳамин китоби тамоми аҳли олии ҷумҳурии Тоҷикистон дастрас кунанд. Бобоҷон Ғафуров яке аз олимони бузурги нафақат Тоҷикистон тамоми ҷаҳон буданд. хурсанд ҳастам ки ин китобро ба ман имрӯз тақдим карди содатон. ман ин китобро пешам хонда будам, лекин акнун аз нав боз якбор хонда мебарам. то таърихи надонем мо ояндаи тасаввур карда наметавонем. бо ҳамин китоб мо бояд ки ҳар як кас мутолиа карда насли ҷавонро тарбия карда пайрави худ кунад. хотиррасон бояд намуд ки китоби тоҷикони Бобоҷон Ғафуров бо мақсади омӯзиши таърихи пурифтихори халқи тоҷик аз ҳисоби фонди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон чоп шуда аз номи сарвари давлат ҳамчун тӯҳфа ба ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳар як оилаи мамлакат тақдим мегардад. гузориши Афзал Босалиев, Равшан Тоҳиров. дар маҳаллаи 30-юми шаҳри Хуҷанд майдончаи бозии фароғатӣ барои кӯдакону наврасон сохта ба истифода дода шуд. акнун кӯдакони бинои истиқоматии 55-уми ин микрорайон имконият доранд ки дар шароити хуб бозиву истироҳат намоянд. ин иқдом аз ҷониби ширкати мобилии Тисел рӯи даст гирифта шудааст.
зеро кӯдакони ин бино то ифтитоҳи майдончаи варзишӣ макони хуби истироҳатӣ надоштанд. кормандони телевизиони Симои Мусақили якум мавзӯъро пурра месозанд. меҳринисо султонова истиқоматкунандаи маҳаллии 32 шаҳри хуҷанд мебошад. холе меҳринисо 22 сол аст ки дар бинои рақами 55 зиндагӣ мекунад. ӯ мегӯяд аз ин пеш барои бозии бачаҳо дар ин мавзеъ шароити хуб набуд ва онҳо дар назди бино бозӣ мекарданд. дар бинои истиқомати 55 маҳаллии 32 шаҳри хуҷанд зиёда аз 50 нафар кӯдакон истиқомат мекунанд. барои бозии онҳо ҷои муносибе набуд. ширкати алоқаи мобилити сел тасмим гирифт ки дар саҳни пеши бино майдончаи бозии кӯдакон ташкил намояд. رحمت من کارگرای غیبتی سلبا الهیم برای کاراتون تیاد تنی جانتون ساخت کند عمرکاتون دراز کند الهی مکک من بچه ها همین قدر وحای نقص و کده دادیتون بچم این وحای ما و کدیتون ما در کار این چیز مورد زندگی ما و شما هم به تنی سیاد خاطر جمع عمری دراز الهی همین شما هم به کاراتون به موفقیت خورزمندم. با دستگیری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر خوجند و شرکت موبیلیتی سل در محله 32 شهر خوجند میدانچه بازی فراغتی کودکان و نورسان ساخته به استفاده داده شد. در مراسم گشوده‌شوی میدانچه بازی کودکان معاون رئیس شهر ماموریت شرکت علاقه موبیلیتی سل و استقامت کنندگان محله اشتراک نمودند. Компания ЗАО «Индиго Таджикистан» является социально ориентированной компанией, и при поддержке руководства компании уважаемого Озодхона Даулатшоева, при поддержке исполнительного органа государственной власти города Худжанда был реализован проект по строительству детских площадок для наших детей под названием «Подарить детям улыбку». Сегодня мы с вами присутствуем на открытии первого этапа данного проекта, одной детской площадки, но в ближайшее время также будут открыты еще в городе Хадженте детские площадки, спортивные площадки. Все усилия нашей компании направлены на развитие, на вклад в общественную жизнь нашего города Хаджента и нашей Сагдийской области. طبق اطلاع رهبریت فیلیال شرکت تیسل در ولایت سوخت در آینده این شرکت موبیلی اقدام گرفته است در شهر خوجند و شهر ناحیه ولایت سوخت چنین میدانچه ها را برای بازی کودکان و نورسان و میدان خردی بازی فوتبال و بسکتبال را برای جوانان ساخته با استفاده دهد. گزارش نسیم جان ابویف و نسیم رحیموف. мегузорем ба хабари варзишӣ. санаҳои 25 ва 26 сентябр дар варзишгоҳҳои мамлакат бозиҳои давраи 21 чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои лигаи олӣ баргузор мегарданд. дар ин давра дастаҳои футболи хуҷанди шаҳри хуҷанд бо кӯктоши ноҳияи рӯдакӣ КМВА шаҳри Душанбе бо Душанбеи шаҳри Душанбе, Хатлони шаҳри Бухтар бо Равшани шаҳри Кӯлоб, Истиқлоли шаҳри Душанбе бо Истаравшани шаҳри Истаравшан ва Эсхати шаҳри Хуҷанд бо Файзканди ноҳияи Восе миёни ҳам рақобат мекунанд. хабар медиҳад шориҳи варзишии агентии миллии иттилоотии Тоҷикистон бо истинод ва Федератсияи футболи Тоҷикистон. бинандагони гиромӣ, ин буд ҳамаи он хабару гузоришҳое ки то ин дам дастрасӣ мо гардиданд. бо пешниҳоди вазъи обу ҳаво барои шабонарӯзи оянда барномаи иттилоотии ахбори ҳафтаро ҷамъбаст менамоем. шумо метавонед ҳамарӯза хабару гузоришҳои муҳими рӯзро дар сомонаи мо cw.tiros.org тамошо намоед. хайр, сарбаланду хонобод бимонед. мувофиқи пешгоҳии об ва ҳавосанҷом пагоҳ санаи 26 сентябр дар вилояти Суғд ҳарорати ҳаво шабона 13-15 дараҷа ва рӯзона 30-32 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон шабона 7-9 дараҷа ва рӯзона 13-15 дараҷа гарм хоҳад шуд. дар вилояти Хатлон бошад шабона 18-20 дараҷа ва рӯзона 31-33 дараҷа гарм мешавад. дар шаҳри Душанбе бошад ҳарорати ҳаво шабона 16-18 дараҷа ва рӯзона 32-34 дараҷа гарм хоҳад шуд.